Yamatifo ne ahwefo akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a bomode se obeba Facebook no so. Ye the videos ahodo e ba be kire opa na adanse de wudi na se emfa ne mra kwa so a Nyankopon wantua wo ka Ghana Police Service nso omutime chewo. Ne nyina no ade se me na wo ka say abrantie bi a ni fier ba ti se aduosia enso 67 years. Me na wo ka say ne pa echi akodi aposifo nsem e wo ka so a. Ne nyina no ade se abrantie yi a change of Pentecost anase Pentecost asore no wonum ekoye crusade bi e wo ka so a. Na no anabrantie yi wo begire simpie ni apaso ho tira kasemu. And ye praise the Lord, no matter so hallelujah. Praise him, also hallelujah. Nyame yodo, wam say na kan say. Nyame adwuma na hwe was na ade akoso. Ade awada ya mamia was many waje say. Kire say we nyina no ya dance abrantie. Wo je microphone e waka so a. Na wo di adanse da busua, enye me na meka. Wo ba Facebook no so a mo be ha de mami o. Abrantie na kire say wo gina Pentecost program asase a. Wo di adanse ye ewurade ade amane na so mensaka enti wo ba Facebook no so a DL106.9 DL106.9 adanse no abrante ni di ni brutal chese Nyankopon kura no ho konkro so buafu adanse na abrante ni die no na abrante no na adanse ni nyina no ene se 22 years nie ananani afra a wo nhura de na Nyankopon Kwadwo Ocran asem se de kedi o champion tell we come ni pafia we ni pa body ni asem we na nkasa no Ocran no den so was 22 years ni afra ana ni afra na ebusia fa asem no kwa we na ibetumi aka ho asem ano den Baby, me pamcho Ghana from na Facebook, Madam Wasemu, I'm ba nyina no yema mo akwaba. Ano den. Because mo ama me hwebia, mo beka so Okogyeabour na ha na ni aka. Twantro. Ntimo na mambo mani akwa. That's right. Me pamcho Facebook no ba so a, ya no wa share so aba me wate. Enti abrantie e de microphone asina no, adanse na wodi ni sa no o. Na eye Pentecost asore no, anakoye crusade e waka so a. Easter convention nim. Enti me say Church of Pentecost. Eno no a. Ama eno I don't know. Na enti abusua de esi enie. Wo bra wo sofo preach wie ye. Ema nso bo wo nsam so akasa no. Ana wo sofo bi epro se mepamcho wo adanse. Wo convention aye bibia ma wo no tere wonsa. Na pega wonsam yenu na asore man so yemfa yensan nguso. Na sa wo adanse bi adi na fa hye Kristo ni monyam. Na eno na brantie yi. Wo 67 years wo kro onya brantie wo ye papa. Enti papa ni 67 years. Wo beje microphone wo ye praise na ma ya jesu hallelujah. Wo say hallelujah, wo say amen. Wo say ananwumre sem gina ha, wo say kwa. Me wa dance ye media kire wo twedi amponyankro pa kwa me say ade a wa ya amame chese wa mama ni wa age wo say ko aza ya mama ko o ezim fridge ko ewaze ko enye wan ka me fahin ko anka me pra o ko many way fra 22 years ni ko Mesha Pentecost Nyankopon o ko ewaze wa agem amen ene me so me hu hallelujah me so me hu hallelujah bon sama Kristo o bon sem na enayi bon sem na mpaibo na no video ni beto social media ana post for say video yi di abrantie yenim no na ni ntimi mfrasa e bia no wo ya aza na ene na omko busa mu aye hwehwemu eko abrantie ni fie ko busa say abusuanfo munim abrantie ana busuanse yenim no pa yenim no ye busuani no ana police fo busa say mu busuani na ni fra ya che ahona busuanfo no be kyerem so da bi na say ye busuani na ni fra da na nse akwa no free heko wonye ni fra mi ana police fo say ene wa beji microphone e wo Pentecost for program say ase e wo kasoa na adanse a wodi nyina no ene se na ni afra 22 years ni amane kuranti abusuan pe na asem nanso Pentecost Nyankopon age no amenne wo hunu ade a wodi aseda ema Nyankopon na Ghana mra no so se woka asem bi sa na se bio eni nyina so a eye falsehood eye ntro mwatwa eye defamation so hu as a what deceive public deception
enu nti apolice force no mo yedni ko gina court na eno anankrata 10 every year Pentecost church Kaswa area head Apostle James Kwabnasari wode ato dana wo kirem se ono de ya ne wanwa ifire sa brante no begina program na se no wo ya ne wo se ni frani na kire wakase na ni ate eno nti akura de yenim se Pentecost nyankopon na aye eno nti empo de nke be ha da ma no nanka ya man ba bia da nanka man sika mpo na nkode akwa adwuma na se na nim fry ana odi nyankopon de abedi agro de a ani apolice for mo nkyene nko na busia wo bra brante no wo di adanse no Facebook no so adaso na mo mientie kakra krom ha say ha badwo enye yie mo mientie abrante na dance de no praise him was hallelujah mo mientie kakra yale ka me say 22 years hey ba me anka sa me no ka say mo 67 years my god yale ka ma na oba minimu na wo ba ma me ma be masrade a che me si enne me da ho na me ka che me nyanse da bi mesum da bia na mani mesum da bia na mani atintim pese paso je o mu bisa me se me kode asore ni me si be ko Pentecost Jesus hey di ba so de ma no ye ni scared be tu da ni ti no o ma patie no me nyina go bi ba em ka se da bi ti bia me kwa asore bi kama to ma se me kwa asore me nya ya ta ti ye wo fie ene de bobo ye be hwa ha ti e ba na me se o mo hihye no ma na me se ndie o mo se kina o ma ya asore wa ha ti ye ba kura mpo na oba no kura so fe no me ya ma na se de bi o me mra de bia me ba onyame ado me nya ata papa ma ba ha o me sapa me ni ma ba ha gina me guso amesa aha market ono so de nsa na da mani eno guso ni me bompa ya me hu se mani ni hihye me se muku oh e guso hihye me am hu se dark no me hu ade e wo dark re fe da aye black we na me glory to Jesus ti na me go ni we me ma me my last born me ma me 4 e me ma me nsa oba ba to ba na wu na me ma me so e na mani ni ntiro so aka ba bi one me papa nyina nti akola ina em se bene na ma ba pum sisi ya awurade nyankopon Christ na abusuya wo ba Facebook no so we enya gro na yedi ni sa no o na Pentecost for mo simo pa dance na we de mo no ho mo agye no ho pa Kwadwo sa de ko Pentecost praise him hallelujah hallelujah amen bonsama awurade bonsama awurade bonsama awurade bonsama awurade yee nyame modo da pa na aka ni say ena wia yisem gina ha ade awurade ayama me odoso pa asoroma mo nyina mo nka me ho ne nda nyame ase na me nka nche nyankopon sa ade a wa ye de sule mensusuda ye awurade okon mi ankasa me ho abo me kakra ehu abo wo say ehu me pa fakoti kwan edi nyankopon bedi agro nyame fie sa no ahomte bat na senka asafo awurade din say Pentecost sofu peni a ono okupi area head ono no work aso ano watumi ama enipa wote sa no o manka say oba nyame fie nti say de tie bia no so abeye nema bia emfa nyame akwan so a wo mbesoso no so na mama kwan ma posifo edene famra kwan so o say ma yentu futuro mu ma enwu nyame mani Pentecost asafo no enya asori omode eye saa miracles no hwa no omonom ho omonye saa ne ma no wasori nim enti wo ba ne nyame ye wadoma a waye wadoma nye wadoma enkofa pressure bia nto ho so nkasa nyame akwa yi ye very sure say emwo bi na wope na wo no pe kwan obefa so a obenya moa no woni mi senka ba ne senka asafo no befa kwan bi so aboa no because sali oka na asem no obi ara na ho kire no so what you say na say utie area head no statement by na wo no mkrampo ayo o madwen say said the wadi adanse esa no omo be man sika eye capital no wadi start business say ne tebia na waka so wo mu nti no wadi e 22 years ze wo akire en wo mukura o mani gu so kura wona anya bibia no hwebra o mo bra enti na kasafo no be fa to mo ho so aboa no be se wo akire wa wo kwanya me fia ka no kure no se be mo wo ane ya boa wo se obi ni ho ane ya jao ba se wo be fa koti kwan akoda da nyame ma de Yankopon fansa waji obetumi atua ho ka but Kwadwo utusu se esese na yire no so ya che no ana planting so umienu nyina na because sampani ampa se wukunu ni afra 22 years na wonim se wukunu boa won so ba begina ho no maje microphone di adanse se ade awraza ya mama wa mama ni wa aje se enti onu mienu nyina na tena se bo po no se ne ye kwa se be ya ebenya mu afri ba bi ne ye ho aye jojo ba we de
amfa ageta we akogeta and when you can say conspiracy to commit crime abetment to crime no sure obone tirimupo so kubu asafona faso na we ye de kwan enya fine wani mfra usmani mfra weni munti na se wo kan se na sanka wo ko fie ni wani na ekofra akra nso benden enye Kwadwo onim na bio aba ni se no ho se ma menyi ni secret mpie okay ma menyi secret bi mpie ma menyi mpie nto an kan no kra me you secret ayo ne ka wo secret wa me ka chan e dey secret me ka chan ta ma ka chere me se oya man se adwuma wa ide nti one ne ile ni ja ye ni se ono okwa anadwo nti bi wo ha e wo man no abafiri e wo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne ne ile no eda catch me ma mo me ko sia enti ye ni secret nti mo me ko sia Kwadwo ai abranti eye ni amransem pa enye na Kwadwo oko ususu sa de a abranti ayi enye wi no anom akwana nkasa ahwere tebia na original ho na ntimi hu ba bia wo firi ba we anom kakra wa ha kro wa fa bibi wo form kra okay mami musa silver lady said yes minim bia we Pentecost yintum na minim say Methodist for so mbadi sa de na mami musa hwe na me no ho miensa na wonu wi go wi nkwan se mu jitum dada na I Methodist for jitum se wi wa na yintum ka wo de woni wo wasam ni ebusa no because a very long time ago story. Rade. Na me no ho miensa na wonu wi go wi nkwan se mu jitum dada na I method for jitum se wi wa na yintum ka wo de woni wo wasam ni ebusa no because a very long time ago story. Enti Kwadwo 22 years there very long time ago sorry we are chepa omehim ene say yedi probu ni pa fa so ma fe de ya de sentre ne nsusu kwa nyame fie wade a nyame nka ho hwe na nipa e hye ne ho se Nyankopon de ne saka no awadu hu yamabo to aso ya to akase bodo so yenko pemu asante mantemo ehoro lezi amekete ko pemu asante mantemo Central Market Traders and afin so kono am tonton ye force ntade yi bi o mo eyanka bom kuo o mani abere pa se o mba betu o mo de agumontene so enefo makoma num esansa aban no nyade a Ghana mpanifo ene wo mo edi ne ye kura na mo kasa na wo kyem so enadue ya eye police obusum de to so nwotwe na mo de kan tantenten e de ba abonte na nkebom kuo na akire mu se abano ene management odo mu si wo se eye Central Market project no wono mo na no na mo mo na dwumade ne tumi kwaso ye mfama wono mo no wo mo de mo hwa wo papa esense gidie pa wo mu nya wo mu no enya no na saa na ekọ ewo wonom emu na okase na wo kire mu so abano ba moden eso mo bose o otu wonom de afiri ba wo te no no beko so ye nsiesie na wonom aye kama pa e de ama wonom se ba ya baboa na dwade omudi ne wonom no wonom ho betimi atọ wonom pa na emra ba se wonom bo no omunya gide wa ban mu agitumu so won sese yahodo amoye idie ya bata amachi ni senti musiesie biaye no emfa ma yen na wo hwe ensema hodo amo ka mo sa kire mu se amra ba ne den sa hyehyere ni nyina de ba montene so no efim premier ni ade no mienu me kire 2022 num ena Brazilian company wono no eye construction na mo di dwuma de ni se wono mo sa no ekodum pempenso bi a adwumayefo ahodo mo di dwuma ni nyina wo market eye site wono mo no opam oni mu nyina yi wo mu nyina di efitire mra opam wono mo no dwuma de enu antoa so bio anko na nemu bio ene wo mo kyerem se daabi se kobani se na esa ban no wadi wo hwa mopa esense wadi manya ne mugidie se de oka ye se wono mo bone de na komani da so pa se de tie bia no enko betuma boa wonom na nka eye dwadi bia no wasise ne kama pa dia ma wonom na wo kye no wasa aka so sesi aye kesei wadi manya ne ntiasa abran bosi ahodo okwa kwagina amanse adwa so metra IMF bosi first one baaye second one san ba abaya gisikai wadi mani da so se nka anya hwekura mpono enka ba be wo sika kakra de abawo so we Kumasi Central Market se ya metu mu firi hono mu be siese adwade bia no de amamo se be ya mo ho betimi atomo nanso o ma bona ba ya yinani achese bo so de se wo mo no amemu ba akokura mfa nya adwuma na mo san kasa kyerem de se abia hono no be pie hono mu a hono mu adan no buji o hono mu nyina ya wura ana afi so eye nyanya nkyira hodo na agi fie hono mu nyina afa
adwade bia hɔ mu nyinaa yɛ mmoa wɔwɔ na agye hɔ mu nyinaa fa akyerɛ sɛ ɛnya deɛ so ani yɛ kura na wɔn kyerɛ mu sɛ sɛ wɔn kasa wɔn ne tenten bia na wɔn ne mpanifo aka ne nyinaa ne sɛ wɔn ma aba ne nefua sɛ ne ma ne wɔn tuma na market na wɔn ma siesie mfa ma wɔn paa deɛ ne wɔn mɛto wɔn agu mɔntene so a ɔyɛ kyerɛ ɛyɛ nefua ma akoma num no moto tasika kwa de akyerɛ mpanifo ahunu sɛ dwumadeɛ na ɔde ne nsa kan so ɔbɛyɛ no wɔde wɔn hwammo na sɛ wɔntumi amma no ho mɔden so ama siesie afɔ wɔn de a ɛne kura wɔn ne aba no bɛkyɛ ayam paa na mena de yɛ kasa ɛbɔ ɛne adwodefo no bi di nkɔmmɔ no sɛ ne wɔn kyerɛ nsɛ no mu ɛde kyerɛ sɛm kyerɛfo Stocks na ɛkɔɛ no woba ɛyɛ sika ne ɛde yɛwe a yɛsi stock bɛ almost 1,000 na ɔdɔfoɔ wobɛhwɛ a ahomete ɛne awerɛho ɛkyerɛ sɛ yɛsi wieɛ no ayɛ atɛkyɛ ayɛ mfuturo obiara kɔ ama no abɛtaagye nti nipa no yɛde wɔn nyinaa ba wɔn nyinaa saa kɔ na sa bɛyɛ 1,000 na woka nipa wo ma wɔn nnuro 10 ɛna wɔn nyinaa saa kɔ kwan no yɛama meyɛ yɛakankyerɛ wɔn bebree sɛ ɔmpam sɛ nipa no nyinaa mmra na obi pɛ biribi atɔ a aha na wɔba abɛtɔ bio yɛaka ɛmaka yɛsɛ kuyɛ nkoraa ne sɛ wohyɛ central market sɛdeɛ no mu kaa sɛ wɔn yɛ de ama yɛn na 1 year ni agya central market ato adane afuo ɛna wɔwɔ sɛ yɛ demonstration ɛbɛyɛ no 5 days yɛne di yɛ nnom yɛ yɛbɛkɔ akɔtena wɔn ministry so ne wɔn atena hɔ sɛ wɔn tie yɛ ne na deɛ kuyɛ nkoraa ne sɛ yɛbɛto abɛyɛ deɛ wɔn bɛba yɛ nan so ɛne ɛmo ntoma wɔn yɛ sie ma yɛn na yesu fura na yɛ pɛ so wɔn yɛ ma yɛn ne deɛ wɔn nyɛ ma yɛn ebi wɔn ma yɛ bibi ama yɛn deɛ a yesu ehu deɛ bɛyɛ ewu akoko gya no sɛdeɛ yɛ wɔn pam yɛ ba yɛn bi esika abɛyɛ ha wɔn nso ama no yɛbɛyɛ saa akɔtena hɔ akɔbɔ saa mpata na akɔtena hɔ sisi a akɔtena hɔ. Enipa wɔte wɔn kasa wɔn mo kasa yi ɛyɛ Kumasi Central Market Traders ɛna afei nso second hand clothes ɛfoɔ wɔn mo kabom kuro ɛna wɔte sɛ wɔn ɛkyerɛ wɔn nsɛm no ɔko ahomate paa wɔhwɛ dwa isi wɔ kama paa mpanifo yɛ wɔn adwene sɛ wɔn hyehyɛ deɛ ma wɔnom na ba ne sei ne saa tete wɔn bɛma wɔn kuro doɔ no kora asan akɔ ɛkwan nim baabi a yɛntɔn adeɛ asan akɔtɔn adeɛ wɔ hɔ wɔn mo ho hwɛ sɛ Kumasi Kumasi wɔn mo ho hwɛ na mpɛnda da akɔfoɔ pɛso ho Kurofuro market mɛmfa ne sɛ close to 24 years ni what am I say Kufuor free so how many years ni Kufuor free so 2008 and OC somewhere 2003 2004 Kurofuro market and that's why a skeleton me see wo mu ho asantemai me se mia na media ne wo mo a o mu ho mamento so na me nkomanim ana wo su se de me kan me twa ntro kwadwo dabi se nye ntro se wo hwe bosha ahodo ana mpanifo de hye wo nom na ekoba ne se ya na like entwaye minti me kura ntwa ntro fi se enye over my liar se me twa ntro sade na wonya ready aja wo nom nti me say o ma ba kweti wo nom nyina afiri ho no say bro from America no okay over my liar say me twa ntro o ba bu front da pen e wo yiri achi over my liar say bet my sa me twi nya sa over your liar me oba de on te wona ya de pama na won kan oji bone enti wo bukra de ewu mso ba dada na wo kofo oba afufro ono oba afufro da pen e wo yiri achi over my liar say bet my sa me twi nya sa over your liar bro free I talk for my pie over my liar so me try to what was it hey cream over my liar me dem intro there baby atete minute no over my liar class me do try to Ghana baby over my liar ono ba fu front da pen e wo yiri achi over my liar say bet my sa me twi nya sa over your liar me oba de on te wona ya de pama na won kan oji bone enti wo bukra de ewu mso ba dada na wo kofo oba afufro ono oba afufro da pen e wo yiri achi over my liar say bet my sa me twi nya sa over your liar godoi okun enenye o ene dia ase munya kura enenye kura we tough no so ma sorry so nyintum sa kwa ba kon de so mo de mo gitumo so de mo de yenye ni sa yo I see entimentu aso mate ebusia ye to nwumre no sia kase ebo no so na ensem bi se no e makase ebo no mu ye de ese ano manam enu nti oba Facebook no so a Ghana for messages no
Mo pass a baby hin into Siabomu. Was here from Rebecca Akon, and was Samu. Rebecca, Kruma. And yes, I'm good to now. We are Rebecca baby. Rebecca Kufado. Say, on Nhyiraba from 10 times. And to bet my own, I bet my first lady. I bet my own. And we are 10 who bet you know. And why, Benny? I know, can't answer me. Was it in fact, because it won't more the palm. Now, was it Nhyiraba broken heart? Now, some news into Amana Atiko class. Hallelujah. Atiko say ECG for power. And a junior Wale GH. And I say, hey, this is really laughable. Hey, I dance here with dear. And what day? And a Margaret Manson. Was it good work? Yeah, that's it. Abena and Sunya Mayor, I'm on the same way with the Beriano, and my Macase Jai. Abena Uguswesa, hey, my bra. Abne, you Abra does it. Anna Ali Wadrago, your friend Urusu Steven. And I say, what a false prophecy. The police service should deal with him, Pam. And Brano Nino, na Ali Wadrago, who are being life with you. Damam City, Saudi Arabia. But when you say we are saying, no fasten no. No fasten no. Okay. No. Anna Nana Okogyeabour Ocran with the free Ablikuma Centra. And was sick as a body a dub. And was a miracle way, dear. I know a thing. Now, police if one actually couldn't want to Obano so for the say Obano with dear dance Kunumu pa. I don't know what they're being. DJ High Grade. I was saying, you the warrior. Over my liar, send me control. And over my liar, send me warrior. DJ. Could you say an Ocran Nhyiraba? Oh, said the well, and 7 buy and some penny a canon. Yes, I had some near bony naked. You've been free for being car, said the TN. And DJ High Grade. Over our liar, say me control. Oh no, Babu Front that pain. Oh, Iriachi. Over my liar. Over my liar, say meet me, sir. Over your liar. Meet about the only two on I had the permanent on count with money, and you will cry the womb to Badada. Now, for Babu Front. Oh no, Babu Front that pain. Oh, Iriachi. Over my liar. Over my liar, say meet me, sir. Over your liar. Ain't you over my liar? Mamento I can say one or so. Ghana Mine Workers Union, one more a Juma, our companies are. One of them a former good year, one was some American. One more there to the actually said, maybe Koswa, one more bonus, so if we say future global resources. I watch us a toy and an important bogo, so Christian Valley Honomo. Now, one of my phone, which them say, Sam Penny 4 and 4 months from. Now, one more theatre means Sam Penny 4 and tia. Na meya domo a oforisi obusumi ni da toso edunum won beti atua na se atua tia no enya one day asem e be 3 days anom de beti atua a kire empanifo wonum e kire mu a na de ntia won beti atua no ene se wo mo sira empanifo se to make rata aban e de ama future global resources no yenye emfamfiri wonum ensem efri se management na wonum ana future global resources wo mo da no omuni madwuma wo mo abon na over their liar cross on bema kwan se empenfo enkoso ahwe na sa adehuru sa entimi enkoso na general secretary ede ema adwumafo yi eye wopani a ne din ede Abdul Mumin Ghana ana ne samtrofo di nkomo ene e won samtrofo nhia mu ase ana wo mo kirem se wo modin country nkrata petition ede akoma lands and natural resource ministry ni se adwuma future global resources for area no ensoni enu to mutu mekrata no yenyi mfemfiri wo monsam ente sade a demonstration on bosumi de toso du no 15th no wo mo hyase a wo mbewie no 18th efiri say ade a adwumafo no management no area no airtime enye kura wo mo kasa ne monsam enie. The livelihoods, like I said, of our members are in a state of a limbo now. As I speak to you, children cannot go to school because incomes have been truncated. They cannot pay school fees. Even medical bills are becoming an issue for our members. And for that matter, this is an issue that requires immediate agency. It's a matter that must be prioritized by the government, and in this case, the Minister for Lands and Natural Resources, to ensure that the Bogoso Christian mine
resumes work with immediate effect. And so the union is demanding the minister to do the needful with immediate effect. The union is also proceeding to serve notice in accordance with Article 21, 1D of the Constitution of the Republic of Ghana to embark on a series of actions including demonstrations. And we intend to do so at the Ministry of Lands and Natural Resources and also at the Jubilee House. We shall embark on demonstrations at the Ministry of Lands and Natural Resources, and it's not just going to be a day's demonstration. We're going to embark on a series of demonstrations that will last 72 hours at the Ministry of Lands and Natural Resources. We shall proceed to demonstrate at the Jubilee House, the seat of the presidency. Enti, I was Ghana Mines Workers Union, one General Secretary, Ora Abdul Momin, Bana, and what is answering to Ghana Facebook on Osua. And ye over our liar cry, CM5 video in the war, and until Edasua Basua, one so Ubetimi Abba Aberebi and I was watching a wagon. Okogyeabour Ocran, or did Nhyiraba Kwadwo. Sir, or more Benjano, who's a shop by the Trimpao. The other Casabu. Good morning. I said, why you didn't say what time you kusano? Show about the Trimpa. And Mammy Musa said, a show na band trimno. Mammy Musa said, be a Methodist for ya where, Mammy Musano. Now, no means, and now, won't we? Well, we inquire Mujitunda. Now, I met for you too. I didn't. Now, you wouldn't want to I don't know. I was a very long time ago story. And you said the own boy for now, say issue no. We see the long time ago. And try to say, okay. Yeah, to akasi about so dey kwa kopiem deputy commissioner, Edema commissioner of human rights and administrative justice. You tell it you can say charge and opinion of that no. Mercy Labi, wakasa de ntiremu de ababo atreso. Esemtra for yanka samagana fo nyina ante. Say aware dia ne hihia hodo a amanfo ka tirem so ya mamre ene koso oningwa no. Ma mi tiremu a Ghana mamre ne mu no se kopiem a etete abofra no fa hodie so. Ni senti enya de a amra no gitum na eyefomso pa. Sempeni for betena se ayesa ahyehyeye no okasa na wotirem so ya bofre ya ne mfia beto abonten hwe ma ba se afre kura no owo emfie ne dunsia ene nana anasa aye konfo pani a odanu nwa akuto na mata kunya ano a wanya mfihia no eye adusia miensa 63 years no na wadwumadi ekoso na deputy commissioner e tiremu a nsese na omo ye no oka susudu ye tiremu se empenifo nse se no omo ni atepa se dum pempenso obi a wono ma hunu se ko base so omo tena se na se se bi atesa no mo ya na se omobo moden no mo ya walede nyina wie no mo hira so pe wa hia na nsam trafo akwate ni apa wontoma na mpenifo no akwate na afie obi a report on akwa ma charge adwumaku no na so ko ba ne sanso de amra ne beteki ni course ntine ba ya asem bebre ni senti mpenifo na hunu nyansa pa hunu se mo nya atena se pe na no maka so ye de amamla na yeye nti ya de ya walede enu achi no na mo mafa akwa kumtuna asem de abofra na akoma na no akwa tena se no akwa wan kuntuna se ebasa etete Ghana ma no ye fa hodie so ne senti eya Mrs. Labi akire mu se sa na mo na omutu ye no oso mo kirem kosi sempra sa de yakwa ye no eya de etia Ghana ma na wakasa na osa kirem so ukopemos eya tufidu mantam a sa ne me ya de yakwa so opa oba na akukura bi akese wabo na bra waje na ba miensa bi ahu no ne ya kire abofra keto ansa ono ohia brante a ne huso agina ne ho so a kese ono baba brate ohu no maje omani na akukura kwaje aboso na ye nsempi wokura kese wo kenka utumi entu na o kirem se ya de a ebo man o mana ya temo no e wose se wo mu ni senti sa ankokurafo na omjeje mai wanketenkete a eya mrante ye di ankaja DJ o mayo no kan ya nkomba ha na atetre nkwale na ankaja wo ma wa wo no no sa de na ankokurafo ni tikrom ha se ye no o mana mra ni tia ni senti o mo ka akosi sen wo krampo na ensesa da ye de e bode endi sa hyehyɛ na course no se mpenifo agi tumo so o mo nyintimo eye de etia Ghana mamra ni senti sa hyehyɛ na mo koye ye no ne de ono a mo ntwikoni akro okata na wosan kire mu zesi ayekese charge adwumaku no wono mu gusu atufo ebo ma na nyina de wo kase yese Ghana fo ma omani na ho patitre na wofo no ma motomo bo ase asese nkwale ya no mu gina pempenso a enkwale nu aware na ba so o mi nana abafra we de mu sika emra so se amamra kwa so no yabande ma na o se dabi sa nana mo no aso aware a ompam e mo anyini a mo fie no we ani mo betimi agwa wo no na mo mpa se e mo frank ketenkete pa se beka se kajam young pa de
yada mbas almost so okro ni senti sa na mo na ekoso no almost so nti obi a wonim na betu sa na mo no so wonim na se obi e report do obo amaso e hode a ya na no beti anyam na yeti ensema wo obi a message labi mla onesem trefo kasa no or the it is going on, and now what we realize is that because people have known that when they perform the marriage rites, it will come out, people will see and they will come and report. Now they will not perform the marriage rites, they will ask the child to go and live with the person. So you see the child living with the person, and then when the child is 18, they will do whatever they are supposed to. But from 12 years, you see that the child is living with the person. In law, we call it cohabitation, and the person will be cohabiting with the man for all this while, because they know that when they perform the marriage ceremony openly, people will hear and they report to Shad or they report to the police. And I think that is another area that we have to look at. We've not received a complaint yet on this, and therefore we cannot talk about ever it's going on. But what we know, as I stated last week, is that any form of betrayal, it's a crime. That is what the children's law will call it cohabitation. And the person will be cohabiting with a man for all this while, because they know that when they perform the marriage ceremony openly, people will hear and they report to Shad or they report to the police. And I think that is another area that we have to look at. We've not received a complaint yet on this, and therefore we cannot talk about ever it's going on. But what we know, as I stated last week, is that any form of betrayal, it's a crime. That is what the Children's Act has stated. Any power say okasai. Any power say okasai. Any power say okasai. Deputy Commissioner at the Human Rights and Administrative Justice at Trinity, I can say right. Mercy Lovely and at what ten can any other pass, says the Tibiano. We are Nimnonia Qualadico Transi, Mamro Dendo, Tiaganamra, or Chewa, Embra, and Ubidi. Yantwaka Sebonoso. Yatwaka Sebonoso, well, my Ghana, Ashanka Foku by time you know. A concerned Drivers Association of Ghana and Transport Operators of Ghana. Ekwemi no ene womo sa hyenkrata ase de aba bonti a kire mu se nyame ya domo a memene da ide animu ahyentuade ne bo ebekosoro na wono ma chiche mu mienu womo ekire mu se cars no a ekọ short distance no ebi a womo nkọ ba bi ekwan wa womo ne nam ha ya womo betum 15%. Na emom cars no a womo ekọ long journey ene wo free nkran wo kumase wo bupe wo free bupe wo kentampo wo free nkran wo Cape Coast long distance vehicles ne nyina no womo so abetum 20%. Womo nyina so ene se aban na nya na adwene se ye petrol bo wo teso spare parts bo wo teso ana afa kura so lubricant bo womo teso enu nti ya bema wo ka wono mo a womo nsa ehyase ahu ebi ana womo ekirem se Ghana fopo se womo mpo nyame ya domo fitime menda asentuade ane yatum na sasa buentime nkwa homa so na yani Nhyiraba Patrick Edubosompem were national organizer Emma Ghana Road Transport Coordinating Council wonom anatumi wo nsem se yebeto asentuade mu a ebefiri wo mo ho se yentom nso a ebefiri wo mo ho yemusa se eyenokure se wo mo yawe ana Nhyiraba Patrick Edubosompem ma adwo yasabo akwaba eba DLFM so. Hello, Mr. Patrick. Dabi yensa entumi ankano atiatum. Yemo ya homo densi yensa betima sa kan biem. Na yene no ede ho enkomo efise wo mu kirem se ahyentuade no ebe kwasoro fise petrol bo wosoro spare parts bo wosoro kojo okon die ekuo kan wankasa ohwe a sa ekuo no ese so moto ombo ase no mo ne transport ministry no edin sa woso no mo akwan ahodo a ombefa so a ombe ye omhyehyɛ pa se ekuo no mu kitua bi besora ba bontene se beto ahyentiade mu de yene yanim nukure ne ese omoto ombo ase enya se adraba fo no yentago no machi anase omudwumadi omudie no se koba so mo ho kyerɛ o ma ye pe nanso no o ma na yetim na yehyehyɛ ne mra na ede ye adwuma nti koba sa ahyentiade no se aba no kura tufu e mu kura na ete se mo ne wo no mo ka bi ewu mu nyina tana sisi nkunwa ehu se de mo de befa so ansa na ase we de ya yentemtem dodo ya intentem dodo. Okay mame enkwa ahoma no eso na mene Nhyiraba Patrick Edubosompem eni enkomo wo fa madwo ya ja wo fa no wapo mbako de
Nyame adom. Ye de nyame ase. Wafa dia Shenkafo ku batai kan me pacho. Ghana Roads Transport Coordinating Council mo na to me wa mo nsam. Mo ya we send to mo bi saiba. Yen ko hu meeting yen yahwe yen class ki o Ghana ha. Se ba to lorry frame ne mereda. Anya no me sisi ha. Monya we say ya beto asentu adem. Da bi kura. Nanso ayi unions yimle no eden krata na pio dada ama wo mo adi ho nkomo asese de ya tumu anesa wo. Enye ko na di ho nkomo. Eye Concerned Drivers Association ya Obama, eye True Drivers Union, and after so no Ghana, and I said Transport Operators of Ghana. One of them say me da. One more Drivers Union, and one more chere, and winter no. One more them say. Okay. Ya Obama wo kana asem no. Otumi ye eko wireless bi so, TV FM bi so. Uko bi sanu a, ni number ni 0554 22565 and 0500 31 2104. What friend say na wo be yanwa what no tamale. What friend kuma so what you Accra. What friend kan so what you kuma say ade e kan of man. Di enkwa na oji o man mo. Di e kan kwa no pro no man ye bia sa na oye. Tem bia sa na oye. Na tete omo na ntaka ka the same thing with the man. Ananya asu me yiro nu ana so mo duane e lo ko tuton ye o ton yo mo yidibisi o kun na me kun at once e bi na go say eba ada na oye sa de nkwa na oye yan o man mu anya no ko yan ko hu ba meeting ba bia sa concern ko na nya sa o mi kuro no a concern papa o ho nyo no na Yera Patrick ye nim say mona to me e wo mo nsam ana mpokura no say wa shankani ana shankafuo ko bi pese wo moto ahyentuade mu a de kan say consultative forum wo mani aban no ministry no ene mo bedi ho nkomo nti mo pasa mo kire say we mo nya wo ekurante no ne kwa say ye ni o mu ni bia ye ni o mu ni hwie ni o ka hwie kwa ye ni o mu hia ba bia kwa wo mo anko gina ba bi no ye mo ko di diska ba bia no be ye sa de no bu nya yi na moa o ma ye nya ye de o ye nka ye nya ho nchie ba de ye yi a obi an ba uko nyeska wo bochire na wan fam ko Ghana na ko Nigeria ko woni ife obi am na wo zo na wo ska na yam nti mo ye se nya be buane so ya o mani so na ye kama mo nya de o mo ye enti wo fa aba ne se no e de na sasa mo ye GRTCC fo ma Ghana fo wonu se ya tu ni ma o tu so bi atim pan ya juma na se wo fa wo de wono e ka de se ya ye wo shankani bi a wono no we nyate dase abrawa wa ma ne kura so ade be kina fei wo dan passengers ka na ye ntokwa wo ka mu ni ade enti ntokwa ga ko ko try police station mama ka che da say ye ni daba for ye say ye kena konfo bi ai kina ye nkunu ade na wo ye say na mun chino pa ni kokko ton ko yi ano fear and panic na de mo man ade wo ye hwan who are you get one and here man mu get so be sa na mo tie enti wafa yetiefo a etie na nwumwe enti ase se memene da se ohyenkani bi ka se yato ahyentuade mu nti wo mo fa bi nka ho a enya nokure Ghana fo mo ntomu DLFM yes yam pinida wo fa ye da se mesime de ma fiti na mi shira pa mo bo oba no ban ye da se yenso ye da se ebusia mi ame wafa Patrick Edubosompem wono ana wo ye national organizer ede ema Ghana Road Transport Coordinating Council GRTCC ana wo chirim se nya no kreda selo refer ya tum enu ntino over my liar over my liar over our liar so say nya nkwa de
Ghana for nyina. That's right. Na nkyeremu we na be me yen. Ya hwe ni ye bedu saa da na mo twetwe ni pastor na abasa waka mu okruma. Ye nim se de adraba fo no bi su bantie. I say. Ye nya ate ye nam fra mamu anoma asase de djuma. Wan hwe ni ye be pa ye be bo asotro nyina waka. Nti ye nya ate de ada ye ho so. Nti Ghana fo nyina se de opani na ka no. That's right. Enya ade ahyensi ade abu obi ekosoro. Ye ntu su da. O hyenkani a wo beje no na wo kronfo ene kwase Ghana fo tu na penifo ne ka. That's right. Nti nya ye na ye ka. Nti mesramu ada efiti memenda na wo mo ka no wotena kam na se mate ni driver ni se chenchena ya tumu ntitu esika no a ka kira me se wo fa Patrick Edubo sompem say over your liar say we betu ase esika no ono ba fu fra da pen e wo yiri achi over my liar my liar say betu ase me tu nya sa over your liar me oba de on te wona ya de pama na wonka wo gibone enti wo bukra de ewum so ba dada na wo kofo oba afufro ono oba afufro da pen e wo yiri achi over my liar say betu ase me tu nya sa over your liar enti abusia over my liar kura na ai enti akwasi phantom I no se ofa over my liar say mintie wo kasebo cause me da sepa yenso over our liar say yenso no nsia bebo anan wo premo beto ne ese yemesomwo captain with no armband I no say hey over my liar pa ewurade jangopon akwadi asem ba I don't know what I mean. I'm a piaga. Message now there about piaga. Over my liar, some making kind. Yeah, man, yourself. Man, yourself. Until over my liar, some making kind. Nana, I crab wabuating. O message, you know, over my liar, some say, but I crab home. I'm a coffee parliament. I'm gonna be become. Was it as a bondi at them? Name of the other car over my liar, some making kind. And Tiapaka is what I said here. Na over my liar, say my train so. My men court Namdi Apaka to us. DL News. Right, Busian Samo Bibiala John Mo Bibiala Kwabam from DL 106.9 FM Casafidio so and Grada Numeno Siakase West Mredu Sa good year Sama was so Ayabwa no Busian de Bedown Unia call and nearby our good year Sampi Naneguian Pronsoa Yadiba Ghana good year Samoa and of course in Crofon close to the Akawa latest any exclusives no Yababe dropping in Eddie Amao now Ebusiamia Meden Samabro Diamagesono yes one of this year Apakanji the Blessed King and Tantan so mention and Fanfifi na wofie no mention Eddie of Ghana Premier League match day 24 result to Tojano men from Audia who Ramadan member that are saying that here Bechem United etna Fioman Shebi Sanso na Kotokwan Shebi Accra Lions etna Fie Shebako Bofa Kwatano and to me ante Dano Kwesia the games abasono result saying that here Hat and Shebi Go Stars ebe show me kaba comment mante ena insuatreman ene Bobo Kwefren Brekum Chase Akotie obi ntumi amfabo Anthony onko atrem 0-0 ene PM Sanso na Kara United Shebako Heart of Lions entumante ene Duana Stars echi Bobo kwa ya freno Real Tamale United ebo me kapol miensa emo mutimu bako Sanso na Samates Shebako Bobo kwa FM Mediama entumi ante League table no Samates edika omo 45 points Nations etos mienu omo 43 Duana Stars etos miensa omo 39 and 9 no Bobo kwa FM na Kara Lions omo what 36 points okwa asiewa Kotoko eda 8 position omo 33 ena eduno Bobo kwa FM hatufoka omo 32 points top scorers no Asamoah Boateng free ewo Nations FC washe 10 goals ena Isaac Minta ewo Duana Stars washe 9 Hamza Isa wa Heart ono so ashe 9 na games ni kwa wie no coach Saudi Opina ena kasai coach your friend David Okru assistant coach Adema Bobo kwa your friend Kumasi Asante Kotoko na coach David Okru kasai o si game na omone Bobo kwa your friend indeno Bechem Ekoboye draw 0-0 no or see game no Kotoko fight very hard
for the draw and watching so no game plan the real game no adwuma boys no ye determined ye discipline and I'm a kotoko etumi enya draw edifice game no. I think it's a game we fought very hard for this draw. We came with a game plan and you can see the boys were very determined, very disciplined, and we had a point. When in some David Okru attitude after the game no na in some from the coach David Okru and you have sense kotokona say nyama mfa mo ntumi win game na eden na oka area supporters na and o say o feel very bad so mo ntumi win game no na momo no obehye kotoko supporters ni nyina bo so o mo work hard say na be ya very soon no nyama besesa na nyama afa area ma kotoko. We feel very bad for the supporters because we've starved them for so long, but they should bear with us. We are still working hard and very soon we will change things. Ne krakram no coach David Okru and Yabisan say nyame adoma yawada oni insuathreman and ebo na supporters na ebo ben na obetumi dia show mo and o se nyo ka che supporters na say nyame adoma yawada ombenya a good game much more than your boy against Bechem United no sene be ya ebema supporters na ni age normal mo ma sribiem. They should expect a good game, much improvement upon this. And I promise them we are going to make them laugh once again. David Okru, assistant coach Nhyiraba Kumasi Asante Kotoko, era ebusia watene nkano na no remo e Bechem United omo head coach your friend of Francis Adai na oye caretaker coach esanse no coach no coach Bechem United ekwe Kasimingo no omo nsheda mfa permanent coach bia emfa by osi game no na Kotoko ye determine so mbewini enti Kotoko system omo di wura game no aye 4-3-3 du baby e no omo sisa no aye ne 3-5-2 na momo no omo make sure so omo makotoko system no enya adwuma no omo mbe picking kunimdie emfa mba Kumasi. Yes, but Kotoko are well determined that we are going to take a point from here. But we changed the 4-3-3 to 3-5-2. But it didn't work in the last stages of the game. But it didn't work. Francis Sadai caretaker coach Nhyiraba Bechem United and I was saying kano how to folk etna fie and my bobo kwa friend baby any ghost as abachi omu choma kabakwa or mentmanti Abubakar Watara head coach Nhyiraba bobo kwa your friend has to folk was in the man winning game no and it's a has MSC chances baby or munya chances out a body to Guyano and I'm Muama has and to winning game no. Oh, yes, because we missed so many chances and lack of the chance. We didn't try to shoot. It's part of the game, but this is the football. Sometimes you try your best, but it doesn't go. But that, unfortunately, we take one goes. Yes, that's the problem. Abubakar Watara has coach and on senior man winning game so munya chances baby ebutuguye from Paul Manson head coach Nhyiraba bobo kwa your friend baby any go stars na coach Paul Manson and so echima or senior boamo ema munya nkunimdie against us and say omo concentration ekomo attacking so especially so omo kitabona and omo making sure say on very heavy on that and on eboamo ema mutumi nya win against us. Well, normally we were concentrating more on our attacking this thing when we have the ball. Without the ball, that is where we had lapses in our team. But this time around, we made sure and then we rehearsed it, and then I was very sure that if they're able to do that, at least if we are not able to win, at least we can get a draw. So, how important? Coach Abdul Karim Zituana, sorry, coach, your friend Paul Manso rather, or your head coach Nhyiraba bobo kwa, your friend Babiani Ghostas, and Watenenka, send the omo concentration or equal attacking us so, and on Emma Omuini game no. Now, drinks us in so in the Enije Samaba, and Ra Omani bobo kwa, your friend Stad Malian equity Obiasha and Yonko Ekabako die, Nemo 3-2 in favor of drinks us in Oma qualify Mukopian was semi-final of this year's CAF Confederation Cup. And a coach Abdul Karim Zito Echema, Mromo Peso Moko Africano, na club directors and prince, so it's almost kasem, a problem. No woman,
coach anase omokra president aye friend Ketokreku aye determine say obepeska emoma ko omokoye no so omate Ghana nim amande oru aye friend Ketokreku neniage ne mante ne so obia eniage. Still believe when we started, even some of the directors of the team did not believe we can make it, or did not believe we should go, due to the financial aspect of it, not in terms of the game. But the big man himself said, "You go, but wherever we find money to go, we'll go." So we've never let him down. Seriously, we've never let him down. And ne krakra no ana coach Abdul Karim Zito echrema ade aboa no ema ne tumi share Stade Malien ema and then what me akopiem our semi-final of this year's CAF Confederation Cup no o ka kire ne boys ne say omo ne Stade Malien eboa omo cool down omo nya abotre momo rashi esa say Stade Malien no eba na experience bibia momo wo e de chin dream say o ka sa asem no so kire ne mrante no omo tie di adwuma eno na eboa ma omo tumi de qualify. it's about taking and giving responsibilities. I said something to them because I respect Club de Malian. They are like Kotoko has for. We don't have to rush, and definitely we have to economize our energy to be able to make the 90 or 100 minutes. So that's what I told them. So cool down, and then we go. Coach Abdul Karim Zito, coach and the Ojini Din Wagana will be a bonabasono. And I want to Kaya din somebody see Amanoneno, Uramwe Itensianuma, Yesia Kana Sima Edunai, Udinisi Enshebi, Sansuna Inter Milan, Enshebi, Ochana Champions League, quarter final Basu Yatrasia, and one seminar Yalabama, our Casafidi, so Ebusiamia Media Gudiamun Samano, Edebro, Diamagesono, Yesuano de Shea, Apakanji, the Blazakin, some radio, or Okogyeabour and Nhyiraba, take over. Nani Ake Chiribiamodia Twaso Diamam, over to you, Okogyeabour. Meda se mame emra wonchen Ghana ni na fe yemfa sofa na yenso yensofa no entoa mo so ebre wesu a ye bie ahoma no tum ema Ghana fo se monkyere mo adwen ewo ho ema yen na abusuasem a ye bisa nyina no ene se sesei ahyenkafo akuo mienu bi akwose kokoam ede abeto dwa kire mu se yen wo mo beto asentuadem 15% and 20%. Nanso Ghana Roads Transport Coordinating Council which them say enya no kreda na saa na mo na wo matuo no emfa mra kwa so wo mo ne mpanifo bi ensie ho nkonwa enu ti Ghana fo memne da eba yi se wo hyenka ni bi ka kire wo se ya to lorry fe multifirst kan bi ka ho a se ni pa no entua ne tina ma police ne nche no asem we Ghana ne woje ne se firi se ba no saa no a meni umi enu ayefo trotro ye ne ye kwa kotua Ghana ne yi asem ne 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65. Good evening. No offer say offer to Bajan from below. Bajan patron you. Na you say no one can no. Me ba cho you get no position who are more it some no ma command not mana na se tadia abena no kobi no kra ensie mu ma no hu be dia no no obi ni ti atu ebi ti entu we say ye kwa na ye ba me ba cho tie mi ye wonu ma wo so ma tumo no ya obema True Drivers Union nikuo no ya bema ai ya no want to na we ja ko ndi ti atu dem no eno de minti menkyere ba ya bema de ata ne ba ya bema de ane ta ne ba no wonder opa eno no ya bema meda se papa enu nti abusua wo woje ne san ana ye kan Ghana Roads Transport Coordinating Council no a wonom ana wo ne aban no Transport Minister ene GPRTU for mpanefo ahodo akase nkodwa ema wo de bo ne ba bonten enu nti wo mo na akasa wo mo kire se saa na mo ne agyinasie no wo mo nya we enu nti Ghana ne yi saa nsem no anya no kreda se ya to asentuadiem me pa to woje ne san ma adwe yeah me wo fa se be nie ya frame Christopher Kwalo mama ntio ni fafi Amazama mama ntio Christopher wow yes ana bebe mo because on be too petrol ma obi anti emani say ya too ana mi gba ndi se ko bata so bi so che kokom na on increase fu e no a say ni kwanso anu no na sa na ebu man
So DLFM 106. Because all the suma petrol omanka everybody say yatum. Oh, I did conditional from the top. Say ya bema or yeah NDP ni anamba. Dabi menkansa. Dabi nya na okay me oba na sana me follow up. Anya wano dia na yeka. Yo, me da say. Me so me da say. Good evening. Yeah. Me won fast be ni. Taxi driver chi da ko fe. Ma minti o taxi driver. Ya me na dey say ni say abai no edensi say ya ba say ya to petrol no nanka. Ya be ready we gina so say ya anka say no bi ada so say de ne pese me ko ya tum ntino. Me mi tum. Ya ba ni say ya taxi driver for ka no. I am fa drop you. And ya tum dia so for na you film. Ya ni sa o fa na o be charge no. O di bia be kan je na so ya dina kwa ekofom. And ya ncha ma ba en fa ni sise mla na ni so. Me so me da say good evening. Hello, good evening. Oh, unti me nkasa. Okay. Madwe. Ofa. Me pacho me ofa se be ni wo ye me last call afa me pon. Kwesi Phantom. Oh, Kwesi Phantom. Ofa. Just say over your liar kura say no nsia baba na so unti a. Over my liar kura. That's what I mean to. Ofa na. You see the driver is here. Almost ya. No much. Almost ya no much. Omo hu ya mo bokura o. Je de da wa so ma. Je hu bibia. If it is Saturday Kodia, over my life, say that I need better for my media. Simple cry. Me da say abusia over my liar. Some of our friend for nubium. Me en fancy afre say hitman abanti. Over our liar see abeko so ana yatena ha. Also is happiness. Ono babu for that pen. E wo yiri echi. Over my liar. Over my liar say bet my sir. Meet me sir. Over your liar. Oba de on te ona ya de pama na on kan oje bone enti wo bukra de ewum so ba dada na wo kofo oba afofro ono oba afofro da pen e wo yiri echi over my liar say bet my sir meet me sir over your liar enti abusia ye nyina we so na over our liar ye fa kase e bono ensi DJ Marion and the ko Facebook no so ye so a DJ Hitman is up next. What the awoso no ba fiti sabre ko pem se non do ebebo enyumpa ne kasade ye de beto aso wunya nai akenkanfo mienu edi ameje so grand stakati amite nkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B ebusuya da mo nyira se enyumwe yi ama mo nyira mo aniti a ogyen oboja DL News.